Manifestacija Dani Milutina Milankovića u Crnoj Gori, koju organizuju Srpski nacionalni savjet Crne Gore i Srpski informativno-kulturni centar Sveti Sava, svečano je otvorena u Plavoj sali Srpske kuće u Podgorici. Nakon pozdravne riječi profesora dr. Sava Markovića, predsjednika ogranka Udruženja Milutin Milanković za Crnu Goru, projekcije filma Od betona do kanona prisutne su pozdravili akademik Milojica Jačimović i predsjednik Udruženja Milutin Milanković iz Beograda, magistar Slavko Maksimović. Cijeli život, a pogotovo djelo Milutina Milankovića je inspirativno u svakom pogledu. I u tom smislu nekako, on je bio profesor, pisao i udžbenik i tako dalje, pisao je to nešto što bi se moglo nazvati i literaturi. Ja mislim da je taj njegovi literarni kvalitet i literarni talent u sjenci njegovih naučnih rezultata. Nekako, pošto on ima naučne rezultate koji su svjetska stvar, nekako je to što je literarni kvalitet u njegovim djelima, pače na drugi plan, nekako se malo ređe pominje. Zasluženo je prvo ova slava je zaslužena naučniška, a ovo drugo je malo zanemareno, da razumijemo da je to. Milutin Milanković, čovek koji je bio mnogo toga, đak, student, pronalazač, inženjer, konstruktor, građevinar, muž, otac, profesor, akademik, putnik, zatvorenik, doktor nauka, gospodin. Ipak, dve činjenice koje najbolje opisuju Milutina Milankovića, bio je Srbin i bio je veliki naučnik. Nakon toga u izložbenom salonu Petar Lubarda upriličeno je svečano otvaranje izložbe Milutin Milanković, život i delo. Izložbu je otvorio njegova ekscelencija, ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori, dr. Zoran Bingulac. Prava promocija o pravom čoveku u pravo vreme, na pravom mestu, u pravoj boji. Šta reći kada ovu izložbu i dane Milutina i Milankovića, našeg velikog naučnika, čije delo se ne ponosi samo srpski narod, nego celokupno čovečanstvo. Dani Milutina Milankovića, izložba Milutina Milankovića će ostati u sećanju naroda koji živi u Crnoj Gori i u to ime otvareni dane i izložbu posvećenu našem velikom naučniku, čije delo doseže daleko u vasionu. Izložbene eksponate publici je predstavio Slobodan Stojanović, sekretar Udruženja Milutin Milanković iz Beograda. I da svi zajedno osjećamo ponos što pripadamo rodu i narodu kojem je bio jedan Milutin Milanković. Neka nam onda bude ponos i uzor, kao i mnogi drugi koji su zadužili narod, kojima se mi nismo, to je gospodin Maksimović rekao u svom izlaganju, nismo se odužili, ali svako od nas nek po nešto uradi, svi skupa u rezultanti imamo dobro. Živi bili i u dobru su uvijek sretali. Izložba će biti otvorena do 1. oktobra, a ulaz je slobodan.